Danas vas vodim u čuj mene, Vojni muzej, pizzeriju. MIG. Dakle, ne MIG-29, nego Margarita i Gelato je sjajna pizzerija u samom centru Novog Beograda. Ima ih i u Novom Sadu. Poručili smo picu Mangolicu i naravno pistać mortadelu. A ako ostanete do kraja videa, vidjet ćete zbog čega sam pomahnitao. Mangolica ima rikotu, beli luk, floridi latte mozzarellu, slaninu vlašac i tucanu papriku, a mortadela ima pistać krem, mozzarellu, mortadelu, pistać pastu i pistaće. Pa mislim šta ste drugo očekivali. Lokal je self-service, priđite, poručite, pogledajte kako vam se pravi pizza iz relativne blizine, kako ulazi u rernu i kako izlazi. Testo je jedno od najkvalitetnijih u Beogradu, a topinzi su vrhunskog kvaliteta. Pošto nismo mogli da čekamo da nosimo pice kući, odlučili smo da sednemo u vrlo komforan, svetao i čist prostor i da pice jedemo vruće. Mangolica, što se mene tiče, topla, vruća preporuka za svakoga ko voli malo ljuće iskustvo, onako baš gurmanski. Što se tiče mortadela pistać pice, bolju nisam jeo u Srbiji. Pogledajte koliko je bogata svime. Nekako smo se zaustavili da ne pojedemo sve, odneo sam majici jedno parče i oduševila se, iako se već ohladila. Osoblje je vrlo pristojno, uslužno i potrudit će se da vam boravak bude što ugodniji. A sad dezert. Ko prati kanal duže, sjeća se da sam u Pančevu u cheese and beefu jeo sladoled koji dostavlja upravo MIG. Stoga morao sam da dođem i do izvora. Sladoled je briljantan i dobro će mi utoliti želj za onim čuvenim sladoledom svetskih šampiona iz San Gimignana u Italiji. Probao sam sledeće ukuse. Rikota malina pistać u jednom, sjajan miks, cheesecake fazon, bronte pistać, koji je specifična sorta iz Italije, baš onako jako i fenomenalno, vanila s Madagaskara, ukus je tako specifičan, ovakvu vanilu nisam nigde probao, znači apsolutno nije ona najobičnija, što kažu, default vanila. Mozart je kao Mozart kugla i imamo bundevu pirinač i cimet u jednom. Ovo ispada kao neki božićnoć veštica sutliješ, ali je mega cool. Skoknite u Trešnjinog cveta 1 na Novom Beogradu i u Bulevar Oslobođenja 84 u Novom Sadu. Vidimo se u sledećem videu.